Oke, kita dapat oleh-oleh dari Pak Supir. Dari mana kita ini, Bang? Palembang. Oke, terima kasih, Bang. Oke, hati-hati di jalan. Semoga dapat tujuan. Terima kasih orang baik. Oke.
Gabriel Studio.
Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
by Gabrielle Studio. Ladies and gentlemen, this is Remix Song by Gabrielle Studio.
like this music.
music.
Adalah kipe lam daw mordong sohon kukulang rabay pipinoro madok ng jabo na pocho tinoroman inautos songoni di lakay dongan marbada ke jot dohot donga si para juji dohot sa pare tongan manggaoni pe jot di sit na ngakal mangakali di loloa juji dopak namani puro tudongan satung leado kutaw disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang idoang ko na denggan satung leado kutaw disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang idoang ko na denggan Sugari oloa somon boruni na asing molo ikon hepeng go gabe na law magbangke solang tungi mahupala ko upat akon ay hujaga rotua mailahon molo mangulai baunang sai mardalan molo sopango mo ato na law manapay asa unang nila ko nang gojuji tubuh badan ang ulaw kaberuji molo na tutusay paubama ang giat geleng tai tunatama para juji omiyamang sai paubama molo na tutusay paubama ang giat geleng tai tunatama para juji omiyamang sai paubama marbada ke jot dohot donga si para juji dohot di pare tongan manggeo di pe jot di si na ngakal mangakali di loloa juji dopak namani pudo tudonga mai nang dalo mau bapa ngalahku nang hasi ulahot asal bosro hamangulay tu dia pegola tu ikuton bertiga-tiga nang mangula tu balia satung leado kutaw disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang idoang ko na denggan satung leado kutaw disi daku jalo si pasingot na uli
que ya irás ahí.
Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
by Gabrielle Studio. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio. Ooh,
and gentlemen,